Ej, Nikola, ako tražiš Ninu, ona ti je otišla s curkama van na ručak. Naime, kantina danas ne radi. Ne tražim Ninu, idemo i Moniki. A što kantina ne radi? A ne znam, Martina se mora malo odmoriti. Da. A šta to fino miriši? To? Da. To je nešto posebno. Jel? Mogu malo pomirišat, da živim u iluziji da jedem nešto drugo dok budem žvakala masni burek. To ti je krompir koji ja planiram posluživati u kafeu. Ma daj, pa pregenijalno. E onda imaš čast prva probat. Ja? Ovo ti je specijalitet, znači ovo ti je bolje od bilo koje pekare na svijetu. Ako je to tak fino kak miriši, ti ćeš imati takvu gužu u kafiću, mogu s tobom ići. Čovječe. Nešto fino miriši. Zašto čovjek ogladni od ovoga mirisa? Malo si ješ onda srpala, a meni su ovi Nikolini krumpiri nešto najbolje što sam jela u životu. Nikolini, koji Nikolini? Pa od Nine Nikola. Od Nine Nikola ovo radio? Da probam. Ne, pa to mi je jedino što ću danas jesti. Što si bezobrazna? Ti si otišla van i ručala i zatvorila kantinu. Ne pa da sam znala da što se dijelite ovako nešto ne bi nikad otišla, ovo je bolje od seksa. Onako polako da ti idem. Ja probaj malo ovo. Pa jesam da sam mi uzela, čekaj. Više sam znala da je Nikola takav genij u kuhanju, čovječe. Kak je meni seksi kad muškarac zna kuhati. A meni je onaj goli kuhar kad stavi onu pregačicu. Joj, samo pregačicu. Alo, Pupi, baš tebe tražim. Nisam znao da te interesira hranjenje tuljana u zoološkom vrtu. Jadne, suosjećam s njima dok jedu te splačine. Mislim, netko bi više trebao stati na kraj tom lošem ukusu, odjevanju i hrani. Aha. Čekaj, ne želiš valjda degustirati to što one jedu? Pupi, gladna sam. Ali to nije razlog da jedeš to što jedu tajnice, pa makar to bio foie gras i kavijar. A da odemo do mog ateljeja, pokazao bi ti neke nove skice koje sam napravio. A imam i svježe sojine klice, mogli bismo zajedno grickati. Pupi, imaš malo majoneze? Molim? Light. Da malo močkamo sa sojnim klicama. Ne razumijem. Ali nećeš se uvrijediti. Što? Meni je ovo fantastično. Puno bolje od onih tvojih splačina iz kantine. No, pa nemoj, što smo se malo uzjogunili, kaj, pa splačine su ti bile fantastične, kaj, smo splačine. Kak se veli? I loš frajer je dobar dok ne dođe bolji. Aha. Gle, nosila bi ja i ovu kantinu, ali ne mogu. Mislim, pravila tvrtke su tako da, nema unošenja hrane izvana. Koji bed. Meni. Jel se može da ovog ostati rudan? Da, imam već 2 djece, 3. mi ne treba, kaj ti je. Da, ja pašću ti još jedan. Trebate mi ostaviti tu. Zašto? Pa taj fini. I ovaj mi je stavio na kolcu.